Raila Odinga and William Ruto will work together. Yeah. When? In 2022. What makes you say so? They work together as an handshake or before the elections? Before. They work together before the elections? Yes. Not after the elections? Na kuna watu wataacha kwa mata. Why would he get into a coalition with William Ruto last bullet before elections? Last bullet. Last bullet or last year ukweli? Last year ukweli sasa. In last year mwisho ukweli? In last year ukweli. And you know Baba hii kitu mnaita, yes, is in opposition throughout his life. Yeye amekuwa siasa miaka 30. Mjumbe, waziri mkuu. Sasa jameni, unajua kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu mchoyo na mwenye hana. There's a world of a difference. To tell those who are against what we are doing, you are against the Eurobond because you said it's corrupt. You are against Northern Collector Tunnel because you said it is corrupt. You are against us building the railway. You told us it is corrupt. You are against raising money in churches because you say it's corrupt. You are against any Arambe even for women because you say it is corrupt. But it is because you are the Lord of poverty and you want poverty in our country. You are opposed to any development in our nation because you believe this country should be poor so that people can continue to support you. And I am telling you, we will work night and day to eliminate poverty in this nation so that your kingdom of poverty has no place in Kenya and the Lord of poverty will have no space in our nation. Huna maono yoyote ya kubadilisha Kenya. Huna maono na mipango yoyote. Kila kitu unaweka uchafu wa ufisadi kwa sababu wewe ni mfalme wa umaskini. Unataka Kenya hii watu wakuwe maskini ndio wewe uendelee ati wakupigie kura. Mimi nataka niwaambie hii umaskini juu chini kulia na ushoto sehemu zote tutapigana nayo mpaka tutaondoa umaskini Kenya hii.